Koktisalo Mungiakami Block Chairman Sunil Debbarmani Twidulmung bai Kaisa Panda ni Bisingtwi 5 family ni 12 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Yapharwi Bohrokno Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjanai Narowairok. Asali Pandao Manjanai Mungiakami Block Chairman Sunil Debbarmani Division ni Assistant Secretary Sunil Debbarmani Debbarmani Jackson Debbarmani Edison Debbarmani Bohol Debbarmani Khorang abon yaklun joining Pandao Naharkha Party IPFT ni Khorang sadong. Ini sini Eastern Division Bisingtwi oleh dia edisi list ni pas family baru butar sini IPFT Tripura hamzah borok seng bai sini black Romkha Bohrokno bai kena bai hambai Yapharwi Bohrokno ramsungna halaikan seng jotto milui Eastern Division oboni bagai seng Bisingtwi taibo obo haikene sini Bisingtwi sini program tongo program bo sini haikino joining taibo khaijaklai seng Bohrokno lamjaksogwi তাই সিনি যে যারা ফাইনারনো जों सिनि खाबाय खुबाय खालाय सिनि पार्टीनि तरफ থেকে जों बुसकाङो आगोवै थामानि एबं जे ट्रिपुरालेण्ड मायासा सिनि डिमान्ड अ डिमान्ड सिनि काइसान डिमान्ड ट्रिपुरालेण्ड अ डिमान्डतै जों दिनै जत्त ट्रिपुरानि ट्रिपुरा सारक हामजागै आस्ते आस्ते त्रि खालायबाय जे जों फाय फानिनावै बरक फायदोंगो अबनि बागैनि जों बरकनो बाहायनो हाय लामसगै नाहारो हामबाय Bureau Report Chini Khorang.